Image PAODAM eng tabiribasingbu Namaitham Kajal Devina khurumjari. Ahanbada maroiba pau pijari. Lamdam asigi identity amasung democratic value ngak senduna thamba haibasi aikhoi khudingmake thodang lei haina Manipuri Governor Ajay Kumar Balana phongdokre. State asigi ahanba Monumental National Flag ngasi Manipuri Governor Ajay Kumar Balana chungkhatkre. Loktak Pata Esan Waterba Census ngasi hawdokre. Loinana Dr. Singh Tamnanaba India gi ahanba Artificial Intelligence course ngasi launch tawkre. Mapungweba pau. Aikhoi masal ge marakta amana amabu thajaba thamnaduna nushi chanana leiminaraba khaktada state asina santi amasung chakwat lambelda khumang chawksinba ngamgani lamdam asige identity amasung democratic value ngak senuna thamba haibasi aikhoi khudingmake thodang lei haina ngase Manipur sarkarna sil langduna first MR parade ground pangthokhiba Manipurna statehood fangkhiba yangkhai manga suba tharongga marinana wangangladuna Manipuri Governor Ajay Kumar Balana phongdokre mahakna makhatana haikibada kanglo furup masalge marakta leiriba khenabasing santainaduna tangdu leitaba puraknaba hotnaba haiba asida aikhoi khudingmakta achoba thodang lei ngasigi numit asi Manipur miyangi oinadi yamna maru oiba numit amani ing nisingamaga chamapat Humfutara Nithoigi ngasigi numit asida Manipurna statehood fangkibani numit asina lamdam asigi miyamgi democratic right identity puari amasung collective will adu mayak sengna utli Manipurna ing kumjali singamaga chamapat humfutara Nithoigi January kumathoida statehood fangkiba asi aikhoigi political khongchatta singthaningai oiba tangkak amani masina leibak asigi democratic framework Manipuri constitution Nel position am adu henna chongsin halibani state ama oina aikoina fangliba right amasung privilege asiga iroina aikoina aikoigi ithau ama oina leibak asi constitution bok ngakna thamba mathau tai state asida sarkar gi makaidagi su law and order maintain tongnaba civil administration amasung security force gi marakta ningthina coordination pinena thabak paikhatli Daita Laiba Station Ama Haibasi State Amagi Mapangalni Manipurna Statehood Fangba Asuna Lamdamasigi Miyamgi Identity Democratic Value Amasung Amata Oina Apunbagi Chakotpa Masung Justice Panghanba Adu Hana Mapangal Leihalibani Haina Fongdoki Nasigi Taramadu Governor Ajay Kumar Balana Parade Inspection Chatharaba Matunda Nipan Suba MRG Commandant Ningthau Manipur Police Department Ki Mars Pars Contingent Taramari Amasong Ben Party Contingent Nipan Punak Contingent Kunitoina Saru Yaki Lojana Governor na Ogduna Salute Piki Tungda Governor na IT Department Ki Director Namban Deven Joint Director G. Robert Sharma Amadi Informative Officer Konsam Vivek Maitai da Punna Department Asuna Digital Platform Ama Government Connect Manipur Sem Sabat Dalau Kibat Thodang Adubo Pongning Tawatuna Certificate of Commendation Kusinaki Land Record Thabak Tharam Singda Thoidok Handokpa Thabak Tawbagi Damak Juribam District DC Krishna Kumar IS Thawal District Hanagi DC Hana Kamai Kaksin District Hanagi DC Rohit Anand Amadi None District DC Sharat Chandra Arozuda Certificate of Appreciation Kusinaduna Puning Tawaki Sigi Tharom Aduda Bisnupur Kendrogi MLA Govindas Kontauzam Nambol Kendrogi MLA Thaunauzam Basanta Kumar Langthawal Kendrogi MLA Karam Shyam Manipur Sarkar ke Chief Secretary Punit Kumar Goyal Manipur Police ke DGP Rajiv Kumar Security Advisor Kuldeep Singh Yauna Police amasung Civil ge Makok Thongba Official Kayana Saru Yaki remain essential for sustained progress. The coordinated efforts of the civil administration, state forces, central security forces and community leaders continue to focus on maintaining law and order, fostering dialogue and rebuilding trust. The government remains firmly committed to upholding constitutional values, the rule of law and the dignity of every citizen. India ki Republic Day asidi Manipur Kangleipapu tung koina makhoi gi khubam nungda thamba yana ba pangthokpa tharom ni haina korkom na phongdorak pa charol
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯔꯀꯣꯝꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯄꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯖꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕꯖꯨꯒꯦꯁꯟ ꯆꯍꯤ 63 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯆꯍꯤ 63 ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ Indiana ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯥꯏꯕꯨꯡ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯍꯤꯒꯥꯏꯋꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯤꯡꯁꯞ ꯊꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2019ꯒꯤ ꯃꯦꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯕꯨ ꯇꯣꯈꯥꯏ ꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯨꯠꯄ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯥꯝꯕꯤ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯂꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯃꯋꯨ ꯂꯤꯡꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯂꯤꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯅꯤ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 63 ꯁꯨꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯀꯣꯝꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 15ꯒꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯆꯕꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯡ 16ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6 ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯡ 19ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯁꯠꯗꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ Kangla Nongpok Torbanda State asigi ahanba Monumental National Flag ngasi Manipuri Governor Ajay Kumar Balana Chingkhatkri Manipur Lengaki Home Department na Assam Rifle ga khusamaduna sinbat thawramaduda Governor gi loina bi Joyti Groba Bala Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal, Security Advisor Kuldip Singh, Manipur Police ki DGP Rajiv Singh, Assam Rifles ki IG Major General Rup Singh amadi lengaki Police amadi Security ki makok thongbo official kaya susaru yaki Tharom adugi matangda paumwi singda Assam Rifles ki IG Major General Rup Singh na hai ngasi mafam asida state asigi ahanba oina Monumental Flag chingkhatliba asi state asigi ina khullaba cultural heritage amadi state asuna Leibak asigi damak maru oina sana khotnaba amadi leibak asibu ngak senaba hotnabada lauriba thaudang adubu ikai khumnaba utpani Manipur asi per capita da Army officer amasung khwaidagi yamba amasu oibada natana gallantry award winner kaya amasu puthokli Flag Foundation of India na Manipur da Chinese the Monumental National Flag thamnaba khanbirakpa asi thagali phongdokhi What better way to recognize on this occasion to install a monumental flag, and for that purpose I take this opportunity to thank the Flag Foundation of India for selecting this as a venue, Manipur State as a venue for installing its 200th flag. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Manipur. Chahi khudingi pangthokpagum chahi asigi oina Department of Forest Government of Manipur Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur amadi Loktak Development Authority ga punna khusamna sinduna Ramsar site su oriba Loktak Pata SN Waterbird Census Chief Conservator of Forest Longjam Joy Kumar ngasi haudokri Tharamadu Park and Sanctuary gi DCF Amit Keller DFO Bisnupur Welcome Ramabai Vice President Manipur Bird Club ki VP K Jugesor Bisnupur RFO Moirang H. Gichandra Sharma RFO Bisnupur M. Nilamani Nasaru Yaduna Loktak Letke Saru Oriba Lai Takmugi Mafam Singda Kuina Chatuna Waterbird Census Chowki Madugi Madungda Manipur Bird Club ki Volunteers Singna Kalakpa Hongai amasu Chief Conservator of Forest Longjam Joy Kumar na Natural Habitat Thadoki ngasi ahanba numikit Loktak amadi tangzengi mafam yangkhaida Census Chowki amadi Hayenge Central Forest Division amadi Thawal Forest Division na koliba wetland mafam 35 da Waterbird Census tawgani hari Tharom aduga marilena Chief Conservator of Forest Longjam Joy Kumar na phongdokibada Waterbird sing asina leiriba wetland sing asigi ecological health maintain tawbada achoba thaudang ama lauribani loinana Parki health asi Waterbird pollution na population na lepkadauribani Malemda Ramsar site ni haina takpada yamdrabada chahi amada Waterbird kun Lising kun tagadabani haibana chingba yauribani
Maram asina hauze oirakliba loktak pat ki fibam phagat hanbada aikhoi khudingmaki thodang changi amadi traktaba lakliba ujek sing asi nungsibiba changi haiki tharom aduga mailena Manipur Bike Club ki VP ke education phongdokhibada loktak pat homestay kaya da koiba lakpa mioi kaya trasin thakchil laba matung loud speaker sijinaduna ahing chupat law khongduna tawriba si tawiganu loinana ningtham thagi matamda traktaba lakliba ujek sing asi nungsibiduna sendrada service tawriba bot singna engine yaudaba hi oina ujek sing asina traktaba lakpa matamda sijinabiu haiki let live and let live lo ekoi hingsi mo hinan je habu khalon sa masama sangai masu ne koina development harise ko akoi me ko ko sa ko yaro sida ayam bo chik sing se laire di koi disturb ta hun janing de aduna motor board kari to se masi khajik tang concern authority na masim tang di thingan janing ya na tham Kundong Bombrozendro Cultural Trust na sinuna tha Secretary Nipanage Jawaharlal Nehru Dance Academic Dachitara Kiba Tares Suba Kundong Bombrozendro Theatre Festival 2026 ngasi Luisin Kre Theatre for an Inclusive Society Haiva Team na Chitara Kiba Festival asi Luisin Bagi Tharomaduda Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academic Vice Chairman Longjam Joysendra amadi Retired IS Dr. R.K. Nimain Athiba mitung amadi Tharomapu oina saruk yaki ngasi Luisin Bagi numita Theatre Group Kenjonglang Kairaugi Director Dr. S. Thanilaimana Direction Piba Kaisum Sangda Rada Haina Minthomba Theatre Play Utki Tharomaduda Saru Yakiba Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academic Vice Chairman Longjam Joysendra Nahai Drama gi matangda Bengali singna mangjal thana play kaya puthoklam labasu Manipuri oinasu haukiba kumja lising amaga chamapan kuntra gi matungda lamdam asigi warida yumfam oiba play kaya sanaduna theatre da utba hawrakibani Astigumba theatre gi lamda khong thangjiliba ngamkiba asimak Laiwai Kraba Lamdam Sigi Hal Laman Singit Chorba Kudol Amani Amaromda Haukiba Kumja Lising Amaga Chamapan Yankagi Matungdagi Anoba Drama Kaya Putorakibani Loyana Hal Laman Singna Tambiramba Mamal Yam Laba Theatre Jana Launcher Sing Asi Nasigi Mirol na Ikai Kumnabaga Loyana Makoy Liklam Adugi Tung in Natabak Tawa Matautai Ipa Ipo Singna Tambiramba Chotna Bingak to Nat Tamlabadi Kunai ase kanbada achoba mateng ama oiba ngamgani madugi mathakta lamdam asigi lejoramba historical sense asi kaufam thokte adubo harokliba naha singna isagi historical sense asi hek kaubogum tawriba si afoba kudam nate phongdokki Amuko yauna All Manipur Maitai Pangang Clubs Organization Ampako Headquarter amadi Ampako Kelakhong Branch ke kusam naduna Ningtham tha sada ahal dramarom angamba khudol tambagi tharom ama ngase Imphal West ke Kelakhong Maya Lekai da pangthokre tharom aduda amuko ge Vice President Koizam Helen Ampako ge Advisor Yumkhaibam Hayatur Rahman Ampako ge President Mirai Mayum Salamat Ali amadi Ampako Kelakhong Branch ke President MD Abdul Latif na maru aiba mithuna sing oina saru yaki ngase ge tharom aduga mailena Ampako ge President Mirai Mayum Salamat Ali na hai ahal oiraba kayana leibak astige lauramba thodang amadi makhoida leiriba experiencing adubo hauzik matami harokliba naha singda sinabiduna leibak astige damak makha taba thodang kaya naha singna pangthoknaba haibagi wakalonda amukogi matenga loyana Ampako amadi masegi branch ama oriba Ampako Kelakhong branch ka kusamaduna ngasigi khudol tambagi tharom asi pangthokpani phongdokki Amadi leibak asigidamak lau kiba thodang kaya do makhata wa khoida sinnabina mani khoida gi lahona laba wakhal adugi idea nabai wakhal la Ampako head office ki liching makhada amuko da khusam nazaraga Ampako Kelakhong branch sinja batawramni All Manipur Students Union MSUG Headquarter gi mieng makhada Students Welfare Committee MUNA sinduna nimit nifu mangani gi oiba Common University Entrance Test Postgraduate PG 2026 Entrance Exam gi coaching asi GP Women's College ta haudokre tharomodu da MSU mayai loisangi President Lukram Malang Bamaite na tharomapu oibaga loinana MSU Headquarter gi Advisor Singh Thokchom Suresh Yambem Ranjana masung Students Welfare Committee MU gi convener Sidananda Sarang Themna athe
ꯑꯇꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 600 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 45ꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ 13 ꯇꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯝꯐꯝ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯔꯝꯕ MGNREGAꯕꯨ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯥꯗꯔꯝꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯠꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ AICCꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ MGNREGA ꯕꯆꯥꯎ ꯁꯪꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯖꯤꯜꯂꯥ ꯄꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯨꯜ ꯏꯗꯒꯥꯠ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯔꯤꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯁ ꯀॉन्टैक्ट प्रोग्राम की थरम अमदा फोंदोखिबनी ngasi की थरम अदुदा MPCC के प्रेसिडेंट ओरिबा MLA के मेघचंद्र चेयरमैन OBC डिपार्टमेंट MPCC साकिर अहमद सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन MPCC S Jiten सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन MD वहाइदुर रहमान वर्किंग प्रेसिडेंट वबगा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अब्दुल कलाम अमदी अते अतोप थौपुब कयासु सरुक याखी थरम अदुगा मरिना MLA के मेघचंद्रना मखा तादुना हाई हौजिक पालिबा लेंगा असिदी ममिंग तंगी ngairi मियोइबगी पुंसी ngak senba ngamdri lamdam asida tangdu leitaba punsi amadi santi habadu leitri sel thungi phibam su asuki matik sokle larik laisu hairaba naha singda thabok piba ngamdri development gi thabak tasu maning handuna chatle lamdam asige lambi thong ayamba salak sare chatpa yadri haina su lenga asibu moral kaya sikhi yumthang naba state ama oriba assam da ngarang ta panchayat ki oina crore chani 15 फाइनेंस के मखादा प्रजा सिंह दमक काइथोक्री अदुबो एकोगी स्टेट की दी पंचायत ULB अमदी ADC न चिंग बॉडी सिंह इलेक्शन तौदना नामसिनुना थंबना क्रो चाट्रोक कुमापन हौजिक फॉरवर्ड थादोपिदना लेडी असिगुम लाइरबा प्रजा सिंह खंदबा लेंगा असि लमदम असिदगे लापना लंगथोखरसे हाइना मियामदा फोंदोखी थरम अदुगे मनुंग चन्ना मोदी सरकारना प्रजा मियामगे थबक सुनबा हक्ता नियम चुंबा खुसुमगी हक्ता पंचायती राजता अमदी स्टेट के सेंथंगी मतांगदा अटैक तरोलिबा असिगे वरोल यावबा लोइना कांग्रेस पार्टीना तालिबा डिमांड मरी यावबा चेरोल अमसु फोंदोतुना मियामदा चेरोल अदुबो चेजाय ओइनासु इंथोखिबा लोइना MGNREGA कलसे हाइबा खोलाउसे पुन्ना लाउमिनकी अमरोमदसु हारिबा थरम असिमक हियांगनम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंदुना प्रोटेक्ट द राइट टू वर्क हाइबा थिमदा लांगमैदों लाइमनाय इमोइनो कैथेलसु पांगथोखी मयाम अदुनदी महात्मा गांधी यावयना लोकोपा कांग्रेस पार्टी ने सेममी हाइदना लोकोपा सोतदी प्रजासिंदी अदुकी मति बुआ है कहीं लोकोइनो हाइदना लेनु कांददी लाइन पया दपी लो पिछा से करोड़ या मंत्रे अदुना इना कुंभ खरदा कोऑपरेट हाउस दा अंबानी कुंभ अदानी कुंभ दा पी जनवा प्रशासन का खर Biramanga College Hawambungi Yankai Humdai Suba Mapok Numit Amasung College Men Get Sangabagi Tharam College Asidangasi Pangthokri Tharam Duda Biramanga College Hawambungi Principal Dr. A. Zivilata Devi Chemistry Department DDO and HOD Dr. K. Brajakumar Singh Academic In Charge and Rasmon Singh BCTA President L. Syam Sundar Singh ICAKI Coordinator Dr. C.S. Ganajit Singh Physics Department Assistant Professor and HOD Mr. Rajkumar Jogendra Kumar BMC Alumni Association President Mr. L. Ramesh Mitaina Athiba Mituna Singh Oina Saru Yaki Dikes Mangana Miyamgi Mahirway Singh Katotuna Seba Tarokpagi Harauta Yamba Fongdopaga Loyana Tharam Aduda College ki staff Singh Hana governing body ki Thaupuba Singh Amadi Maikagi Adongi Miyamna Saru Yaki Principal Dr. A. Jibalatana Tharamga Mainana Hai College Asigi Hagolakpada Sel Tum Asuki Matik Waringida Atoba Daita Lobi Kiba Oza Singh Governing Body ki Halaman Singh Mafam Daika Kumnaba Ujari College Asina Maikai Asumbi Atoba Daita Amaloduna Mirol Kaya Samduna Lakli Miyam Namakatana College Asibunu Shibiu Makatana Hena Levaki Katopa Ngamba
ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯁꯦꯜꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯦꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯅ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯥꯒꯗꯧꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯊꯧꯖꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯤꯔꯃꯒꯜꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯗ ꯍꯩꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯎꯠꯈꯤ ꯇꯔꯥꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ 21st ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯨ ꯖꯌꯦꯟꯇꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯖꯣꯟꯁ ꯔꯤꯆꯥꯔꯗꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯣꯃꯣꯁꯀꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯣꯃꯣꯁꯀꯣ ꯂꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯉꯥꯛꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ 34 ꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯃꯣꯁꯀꯣ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯟꯁ ꯏꯒꯅꯦꯁꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ I deeply appreciate the Salesian fathers, especially the principal, Father Hans Ignas, and the other fathers who are here, and so that their motivation and guidance is helping the teachers. I'm happy the students are lucky to study in a Don Bosco schools like this. Thank you. Artificial Intelligence AI asi healthcare de yamna maru ebidanatana darkar oirakpana doctorsingda India gi ahanba Artificial Intelligence course free da tha taru online da tamnanaba ngasi the National Board of Examination in Medical Sciences NBEMS da launch tawkre Union Health Ministry makha da NBEMS na pakhakadoriba program asida Dr. Lising Yankairom AI gi fundamentals sing amadi applications sing khangangadori curriculum asida clinical practice diagnostics clinical decision making research amasung medical education na chingba cover tawani lokhalakliba tharang asi medical professionals singbo AI tools sing healthcare service ta pusilaknaba amadi academic practice ta mateng pangnaba amasung digital skill henna mapangal kankatnabani officers singna phongdokhibada Dr. Lising Nifunithoi henna course asigi demo register tarok le hari chahi amada Indiana MBBS graduate lakh amagi mathata puthokli asigumba training asina leibak asigi sin thungna healthcare service ta henna fagat halagani hari aroibada maroiba pau amuka hanna pizari lamdam asigi identity amasung democratic value ngak sanuna thamba haibasi aikhoi kudimake thaudang lei haina Manipuri governor Ajay Kumar Balana phongdokhre State asigi ahanba Monumental National Flag ngasi Manipuri governor Ajay Kumar Balana chungkhatkre Loktak Pata SN Waterba census ngasi haudokre Noinana Dr. Singh Tamnanaba India gi ahanba Artificial Intelligence course ngasi launch tawkre matang asida imes parom sanuk chabalushinjari mieng tabiribasingbu amuka hana khurumjari